ama sa penin Ginsang Media YouTube channel ve jau sei na bon chawin chibai kan bolwe tu ni kho ahin seiding dang a umpon ki pa thu isei diu a ki ba nin ki pa thu chu ipidinga isei diu ham ti a le tu ni ahin Ginsang Media YouTube channel hin 5k subscriber ahin patan hi chi 5k subscriber hin pha na chung chu na hin hi cho jo se hi i hoya ku na hung ham eti al ama sa pen hin pathin thang bai num han lang pathin na kun ahin hi chun ama sa pen in pathin thang bai num han ama abana viewer hole subscribe hin bol ho nang ho zala hi chi 5k subscriber hi hung ki pha hi chun nang ho chungain na chung chewa amun muna in muna hunga ki pa thu sei the a ki hi lo ji hi chi YouTube channel mang cha ki pa thu kain phon han lang i ji chun na chung chewin ki pa thu kan sein chu tinga le nang ho ko ma ka taw na nom pen ta che ha le ama bana video hin ki upload ding ho hi long sit ten like share subscribe dei bol pe over subscribe bol lo lai ho jong long sit ta subscribe dei bol pe wa bell button nei me pe wa notification all la nei koi pe devin kong ta wen hi tu in ama bana mun chom gam choma loi le pai ten 5k subscriber ka hin mu na chunga hin ki pa thu thot video chom cha cha hin thot awen hi cho chu anave kho moi te hello KK Landing Housing ka hin amasa penin Ginsang Media 5k subscribers na imut hin azalin masa penin kan ji pa pin congratulations kan bolin at steng le nabana yung na YouTube channel run na bol na tasilawin ponto to in pangjingin lang agonchu to in pangjingin lang to 5k subscriber na mahin musa nga tamzo 10k 20k 30k 50k himelo loin tin kain nga lele gonchu to in pangilang kung machal-zingin. Best of luck. Hi guys, it's me Lianboy Guide Official. Congratulations for reaching 5,000 subscribers. Helmin masangazong machal-zingin lang. Guys, nahon jong lusitin amahi support to jingdim kain timuwi. Kyo kahile asam lang ho kahiyuwin. Karbyang lang YouTubers ko YouTubers ho kahiyuwin. Jang le YouTuber ti thelo na nyo cha cha khi win jang le na ho support na zala to hi yu pa win 5k alit tan je chun ka ki pa na sang ta khan pewe kia konin jong Lianboy Guide Official YouTube channel a kon jong ki pa na sang ta khan pewe le ka ki pa. Hello guys, it's me John Singson and you are watching from John Cookie Vlogging. Ginsang Media kan ki pa pi the yeng in subscriber 5k hi na chunga ken jong na kan ki pa pi eti het sa na video kan sim pi na hin teng le nang ma channel long hung khang to jing han teng le all the best for your future. Hi guys, tuni ko kan say nom chui le golang Romeo ama hi Ginsang channel men chule Ginsang channel in Ginsang Media tia kyon hin ama hi tunin khon 5k hong thong tan ji chun ke ma thangboy khongsai media jong 5k lin jin chungin ki pa thu kan sein he babana 6k hong thun thein ding jong loyal pa ulana su bite hong jong subscribe anabol peutin support bol cheutin ama hin lasamin thang ho jong ai ki ho pg hin chule item za chom chom ang bol ji hin je chuna ma hi pathin thulanga jong khang to ta pathin thulanga ki ne pium ta golang hi jin ama channel Ginsang Media channel hi subscribe an bolutin ki tho pi the ten ki tho pi te ti chu ke ma thangboy khongsai media kan phong doin he ke hin channel ni kan yin thangboy khongsai media hin tvk media chi to ang kan chi pi hin je chun kema ka channel te ni mangchan golang Romeo Ginsang Media he 5k lin ki pa pi na video kan semin je chun loi du golte hon subscribe na bol pe utin comment ho jong an bol ute ti chu kan sein he share ho jong hoi ten na bol pe wo jo keman kan pron do he na bon cha ben bye bye. Hello brother, Ginsang Media 5k subscriber na hongtin na chunga ke ima semin official in zong ipathu kan phonge utia naute hon heaven utia pate hon heaven iso pipaw Ginsang Media 5k subscriber ain pate nahi
nang ho pan la na zal le pp pan la na zal la hi chan hin pha hi ji in bon taw chunga ki pa thu kan phonge ta phachi sa sanga phazol hoi zo a ama injong video content e ho vet dinga vet nom ta ho ahin upload jing ding injong team na kine kine isu people Ginsang Media hi ngai lu na nei ta in ina support jing divin ni pt ho i bon chaw chunga team na leng na kan nei kine ka ki pa e brothers. Hello guys, welcome to Ginsang Media YouTube channel. Tuni ko Ginsang Media YouTube channel in 5k subscriber na hin mo na chunga kin yung kan kipapiin. Kon khating nga cho subscriber 5k ho ga mo ang chi ma hin be se ko na iba nga bang khating nga cho subscriber khat ga mo jong hi ha ji hi in anang jong mabana jong container ta hin abdu jingin lang khang to jingin ke yong video is sending na invite him boys and ka kipa in mabana jong mukhang to jing te ka kipa bye bye KT ILF Sailal Zone Kongsai kain tuni ko hi Ginsang Media 5k subscriber ang uling kakipa valja ichi video kan sementin Ginsang Media mabana lang machal jing lang naloy ho ki on kan support jing we ticho tuni ko video tam cha kan se hintin mabana jong machal lang video hoi in seven kan na video wedding in kan nga jing we kakipa Hello, warmly welcome to Ginsang Media. Congratulations for your getting 5k subscriber. We appreciate you very much. Mabana zong je YouTube channel Ginsang Media. 5k subscriber ahin mo na chunga ko na zong 10k subscriber ahin mo kit na din zong mi in tasot zing utin viewer ho like share subscriber na ilo han zong bol utin chale video he ite top sunwa share bozing within hiji YouTube channel ne pa Ginsang Media jong ate top suna lamchom soma ko na ta salam hen lang thagaw lam jong le thanop na the ke pa na the khan to pi na the tampi hin bozing in tia cho achai na pena kahin te me ka ke pa Ginsang Media YouTube channel 5k subscriber na hongthin na chungchonin keima Martin Vlog YouTube channel ako nin jong kakipa na sangta kan phongin maban jong hichisanga hoi zo le phazo an panhin la jingin lang ke hon jong kan support jing diu hin na to na tham lo si jong pakai pathin phathina bo jing ta hen kakipa